Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh ya Ustaz Aiman. Kaifa haluka? Ana bi khair walhamdulillah wa anta ya Ustaz. Alhamdulillah. Al-yawm nadrusu darsan jadidan. Unwanud ad-dars al-mubtada wal khabar. Jamilun. Ana musta'idun ya Ustaz. Unzur ya Rahman. Al-jumlatul ismiyah tabda'u bi isim. Nusmi hazal isim al-mubtada wa nukhbiru anhu bi kalimatin ukhra. Nusmi hazihil al-khabar. Uh, Fahimtu ya Ustaz. Al-mubtada'u awwalul kalimat wal khabaru yukhbiru anhu. Mumtaz. Naam. Unzur ilal al-misal at-talibu mujtahidu. At-talibu wal mubtada wa mujtahidu huwal khabar. Oh ya Ustaz, awalan at-talibu mujtahidun, sahih? At-talibu wal mubtada wa mujtahidun wal khabar. Sahih ya Ustaz? Sahih, sahih Rahman. Oh, hal yajibu an yakuna hal yajibu an yakunal mubtada'u ma'rifatan. Naam. Al-mubtada'u fi al-ghalibi ma'rifah wal khabar nakirah. Walakin hunaka istisnaat. Rahman, kawin jumlatu min mubtada wa khabar. Hmm, Ustaz, al-qalamu jamilun. Sahih ya Ustaz? Mumtaz, sahih ya Rahman. Mal mubtada Al-mubtada al-qalamu mumtaz. Wa ma al-khabar al-khabaru jamilun. mumtaz jayyid. Jumlatu ukhra. Uh, Al-masjidu kabirun. Sahih ya Oh, Ustaz? sahih ya Rahman. Ya Rahman. Ya Ustaz? Hmm. Mal mubtada al-qalamun
وما خبر جميل. صحيح رحمن؟ Sahih ya Ustaz. Ayah masjidun kabirun ya Ustaz. ممتاز. المبتدأ المسجد والخبر كبير. Fahimtu ya Ustaz. اكتب في دفترك 3 جمل. كل جملة فيها مبتدأ وخبر. Naam ya Ustaz. بعد الكتابة اقرأ للجمال. Awalan as-sama'u safiyatun. Wasaniyan at-ta'amu lazizun. Wasalisan al-waladu nashitun. ممتاز جدا يا رحمن. Alhamdulillah. الحمد لله. السماء صافية. صحيح. الطعام لذيذ. صحيح. الولد نشيط. صحيح يا رحمن. Syukran ya Ustaz. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. من يعيد التعريف؟ المبتدأ والاسم الذين بدأوا به الجملة. الخبر هو ما نخبر به عن المبتدأ. صحيح يا أستاذ؟ صحيح يا رحمن. ممتاز. ممتاز يا رحمن. أحسنت. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أستاذ.